11. U vječnost se preselio i slavni glumac Bora Todorović. Izvor internet. Preuzeo i poslao Veselin Joketić, član redakcije. Borivo je Bora Todorović, Beograd 5. novembar 1930. Bio je srpski filmski pozorišni glumac, brat je glumice Mire Stupice i otac glumca Srđana Žike Todorovića. Biografija. Todorović je napustio Mašinski fakultet u Beogradu da bi upisao pozorišnu akademiju. Diplomirao je 1956. godine u klasi profesora Joza Laurenčića. Klasni drugovi su mu bili Ljuba Tadić, Marko Todorović i mnogi drugi. Do 1957. godine je član Beogradskog dramskog pozorišta, 1957. do 1961. Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu, gdje se ističe u američkom repertoaru Arthur Miller, Tennessee Williams, a od 1961. do 1983. godine Beogradskog ateljeja 212, gdje je veliki uspjeh ima glavnom ulogom u Arseniku i starim čipkama Keslernika 1961. Na filmu debituje likom kolebljivog i neurotičnog partizana u Koracima kroz maglu Žorža Skrigina. Filmu se vraća tek u drugoj polovini 70. godina s pojavom generacije reditelja takozvane Praške škole. Na primjer, nacionalna klasa Gorana Markovića i poseban tretman Gorana Paskaljevića. Poslije uspeha u istoimenom komadu Dušana Kovačevića i u filmu Maratonci trče počasni krug Slobodana Šijana, s puno oštrine mimo uobičajenih konvencija i grafita džeparoša izvan pravila morala koji uzbudljivo preživljava prve dane rata u filmu Balkan Ekspres Branka Baletića. Posebno je zapažen po likovima autsajdera, jugoslovenskog gastarbajtera u Švedskoj u filmu Mister Montenegro, žrtve hipertrofirane provincijalne ideološke paranoje u Balkanskom špijunu Božidara Nikolića i Dušana Kovačevića, te opskurnog romskog kuma virtuoza u manipulisanju ljudima u domu za vješanje, u kojem je jedan od dvoje profesionalnih glumaca. Glumi na televiziji u serijama Sivi dom, Diplomci, Ceo život za godinu dana, Ljubav, ah ljubav, Rađanje radnog naroda. Preminuo je posle moždanog udara 7. jula 2014. godine u 83. godini. Nagrade. Sterina nagrada za ulogu u predstavi Maratonci trče počasni krug. Nagrada malih i eksperimentalnih scena za ulogu u predstavi Veština. Nagrada Ćuran za uloge u predstavama Maratonci trče počasni krug, Mrešćenje šarana, Pseće srce, Larry Thompson, Tragedija jedne mladosti. Zlatni medaljon Ljubiše Jovanovića za ulogu u predstavi Larry Thompson, Tragedija jedne mladosti. Nagrada Zoranov Brk za ulogu u predstavi Povratak. Nagrada Pavle Vujsić za životno djelo. Filmske nagrade Zlatna kapa, Zlatni ekran. Statueta Joakim Vujić 1997. Nagrada Grand Prix za ulogu u filmu Profesionalac u Kanu 2003. godine. Filmska nagrada Naisa, Ćele Kula, za najboljeg glumca Filmskog festivala u Nišu 2003. godine za ulogu u filmu Profesionalac. Nagrada Saveza dramskih umjetnika Srbije za životno djelo Dobričin prsten za 2006. godinu. Statueta Zlatni ćuran za životno djelo.